Masjid adzan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Saro abah laki bini saro abah tuang ngoda saro abah beras kering saro abah banyak orang nih pakai sehat tak abah jeng sehat tapi tak beda tada sapaan jual rojak ke jual rojak hapen sekai pakai ke kopeng sambil ngocek rojak yang jangan padu ngakal jangan sekecaki kau paham mulai jangan juga antara kau cekernya sekecaki paham mulai nak apa lu ngakal ngasin juga dibanci jinak gua dibaca saya dibaca juga dibaca jinak gua di kotalnya dia jadi aku cekak kira kau baru kaki bahu cekak saya padang cuma kau pada ke timur sejurus cuma apes bodat ada sapaan duit kemana-mana pakai duit kemana-mana pakai ini pak tahu kapi dia belai siapa sambu gendemu nyanyian pas apal kap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyabe ngoncok kana kak terberkah ke tangan di ongke ki buru aduh teronong ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillahi ala ni'amihil kamila wal zahira wal batinah qadiman wa haditha wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum
سرا وعلانية وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Al-ayah amma ba'du. Para alim, para ulama, para masyayikh, para ibu nyai, wabil khusus pengasuh lembaga Markas Dirasat Qur'aniyah pondok pesantren mana? Markas Dirasat Qur'aniyah disingkat dengan MDQ. Iki adento Kiai Haji Abdul Aziz Baydawi beserta ibu nyai Siti Zulaikha Rajin Nabi Yusuf Rajina Nabi ulah bagi kene nyongoan ceritanya film Nabi Yusuf nyanyi ndak nikah Nabi Yusuf kan dicabur ke dalam somor akhirnya bi ceritanya sepuluh dihianati bukan kami mimpeh bukan jadi raja akhirnya ibu wong ke dalam somor wah langsung temu tokang jual talen sepatu jual minyak jual bedak pas iya teng pelkak bi palen gede ya teng dalam somor yeret mak berok aing dia ting depak rok jalan ting depak atas benih aing sekeluar tapi Nabi yo mau oleh orang rengkok cing nambah aing oleh orang salah cek gonteng kayak re dok bingko jual ada ki kerato yang ada tuang jageng kamu orang dagang pakai orang jual bener ki kamu orang dagang pakai barokah jual kene bang ki oh tak dagang oh tege pakai barokah pakun jual nyanyi rok jalan Yusuf dego sahare war sigare alam enggak gula nyanyi lagi nak kana gula Muhammad Muhammad lanjut sampai deki laku du malam jalanan kula mulia kula teng telenteng bu ngurus umat kepon bu nyai kedak keng ngamri barokah tade reng acual tokon barokah ada reng ake bay pabriin barokah kotu nyare muntek sada tibi bangken muntah hadir taon le yo kebarokah ya gini bangke amin Allahumma muka saya hadir setuju seawi suda ustadana santrena guruna alumnina setuju saya hadir bangken mantar pada oleh barokah amin Allahumma pon semangken gula tungnya barokah kendun ki bu bulan semakin banyak orang yang tak padang barokah si padang cuma saya padang cuma kepada ke timur sejurus cuma apes bodat ada sapaan duit kemana-mana pakai duit kemana
pakai ini bah tahu kape dia boleh siapa kesambu gendemu nyanyian pas apal kap anyan apal kap aja mun Quran nggak gelak di segule peminggriming ayat apa ayat surat apa innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah lanjutkan ayo lanjutkan ayo siapa yang bisa lanjutkan mari baca gila mari baca repek ya tuh 2 3 ayo innalladzina yatluna ayo bareng ayo innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata mengikapi kena Pak Bapak benar lagi bisa innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata mengikapi sadaqallahul adzim Allahumma shalli ala Muhammad mohon tunging duit orang hidup harus pakai resep kemana-mana pakai kemana-mana pakai kulit mari mator dek kiai dan kulit mau ceramah nyanyi pakai karsan puji sih keparno nyanyi wah kulit sasa takut gula apa ngafal Quran kapi bah nyanyi gula takut tuh ning bolot tinggal karsan nyanyi mana melak orang tak keton dua amin Allahumma orang mana semangat ngejak kejain gini bang duit orang hidup harus pakai resep duit doa cak waktu dan dua aki andi anak potong ngaji neng lembaga MDK markas dirasad Quraniyah panjenengan jak kor masuk melolon jak kiayan melolo doa jak nyayin melolo embun juga aduh bapaan juga aduh bapaan jak tedung melo bodoh tada musro tedung melo dabun kanjeng Nabi ad-du'a silahul mu'min doa adalah senjatanya orang mukmin. Doa mukhul ibadah. Doa adalah pusatnya ibadah. Amin Allahumma. Bilebi nyoon nak foto solihin solihat. Amin Allahumma. Ayo bareng. Rabbana qambalana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nyaut ra kena engkau sing ngocak nang meretang imam terbeler di Allah baba kala ya cia Allah ayo Rabbana qablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. 100 untuk doa. Jadi panjenengan ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Duh Gusti, sojudin Bu, putrana ngiding Bu. Pak, Bapak. Halo Pak. Bapak, halo Pak. Pak, halo Pak. Sojudin putan malam Pak ngiding Pak. Ngiding Pak. Tapaaki da Gusti Allah. Jak kor mengaji dak gintak melolon. Penta dak Gusti Allah. Si alam si andi alam pandeka Gusti. Si andi alam pandeka Gusti. Tak nyaut sekali tak ngiding ngararwa. Penta dak Gusti. Anakku ngaji Allah ngatamaki Quran ya Allah.
ngafalaki mantarti anak salihin ban salihat amin Allahumma mantar baca kapi nak betul kultunya akhirat ya Allah amin Allahumma ngemes akidah Gusti amin Allahumma pon pertama orang hidup harus pakai sip duit yang pertama doa de Gusti Allah yang kedua usaha montro PC ala montro pinter aja montro hafal Quran ngafala usaha enggak gula terus hafal Quran tak belojus tak apalagi sekalian ngapalakin Quran sampean jadi Yasin tak apal haram billahi kul Yasin tak apal bu billahi kul keren wa ayatul lahumul ardul wa ayatul lahumul lailul wa ayatul lahumul ardul oke kada boleh oke kada boh aduh sahara mun kul tak engan sekali kelupaan sarah Allahumma shalli Muhammad candeng sepo mon reng kelupaan sero mege celak sero enom celan tegayon telat takun tak apal Allahumma shalli Muhammad tadi tua akidah Gusti Allah Rabbana hab lana min azwajina bareng tuh 2 3 Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama boleh Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama cak maduran duh Gusti duh ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina duh Gusti anak kaula ya Allah berikan kami ya Allah anak dan istri-istri kami ya Allah wa dzurriyyatina anak cucu kami ya Allah qurrata a'yunin menjadi penyejuk hati penyayang jiwa alhamdulillah petenang jiwa alhamdulillah penyejuk hati alhamdulillah macelep Ka'bah alhamdulillah tak deng-rodeng Ka'bah tak kir-kir Ka'bah alhamdulillah tak ngonyok-nyok Ka'bah alhamdulillah banyakan orang narkoba psikotropika heroin koplo sabusa banyak orang mana makin remaja makin banyak orang sabusa dulu aku suka padamu dulu aku memang suka dulu aku gila padamu dulu aku memang gila minuman keras apal kapi nyanyi Quran yatluna kitab Allah wa aqamus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun mimma ada tak betul sekali mengih nyanyian hafal kap nyanyian hafal anapa siang malam saya tonton tomati dak dikecukan mun siang malam saya tonton Al-Quran saya tinggal Al-Quran tonton hafal Qur sampean baikku saya jengok tomati tengan lamun reng lambe isi Quran alhamdulillah mun reng samangken tengan eseti mun reng lambe tanang ese tas mun reng samangken tanang ese siang malam lagu beri ke barat ke timur tedunga ngakan nah maren ngakan antar ke pasar antar ke sabo antar jual rojak ke jual rojak hapen sekai pakai ke kopi sambil ngocek rojak jangan apa pun ngakan jangan sekecaki kau paham mulai jangan juga antara kau cekernya sekecaki paham mulai nak apa ngakan ngasin juga dibanci jinak kau dibayar saya dibaca juga dibaca jinak kau di kotalnya dia bingung cekaki nak kau baru kau
ki banyak makan HP tok Quran ada baca amin Allahumma coba na pus ngarpus ka coba biko cok reng jual rojak sambil kucang coba tok ngaltok ka coba bik tok ngaltok ka coba rojak cap coba rojak cap tak mun aing nyifarroh hai teh dente aing ke Baidawi geser ke Aziz aing ke Aziz dente wong rojak pandeng jual rojak lebar selempoi rasain apa enggak kerepui lebar sekoros atta enggak lajengan lebar soki كله كنا كن كل كنا مقدير يا قلبي على مقدير واستنبي على مقدير واحكم بحياتي apal kapi munyanyian apal kap kena bitero itu bareng oleh bu jamir pamer di rezeki ini niat ke bayi parlon abad tak kau sakit keringan nyaman jual alhamdulillah amin Allahumma saya berak tak ngeding ni kan ada kontrol dia ada son ni berak Allahumma salli ala Muhammad lanjut innalladzina barokah doa usaha doa adua ke pangeran berdua usaha ngontros hokia ala tero pinter ngafal lagi Quran tero pinter kitab ajar ke oh nikah usaha mertelok doa usaha ikhtiar tengah cak Quran di PC bagi orang yang cuma utang pah beri utang semiliat pah beri lobar tak lobar ikhtiar tengah pada di usaha teh iya terus mertelok ingin tawakal sepenting sampian nikah ajar santreh sepenting murid penikah nyari ilmu sepenting berusaha belajar sepenting embu alakoh sepenting embu adua urusan soki tak soki urus naal urusan afal tak afal sepenting ngelang afal lagi afal tak afal apa cik naal seneka juga kaulah penting kula mulang ke panjenengan manfaat tak manfaat urus nagus teh tandi urusan oleh hidayah tak oleh hidayah terserah pada Allah wahai Muhammad bukan urusanmu Muhammad untuk beri hidayah kepada hatinya manusia tetapi Allah subhanahu laisa alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha dabun Gusti Allah Muhammad bukan kau Muhammad yang memberi hidayah kepada hatinya manusia tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang membukakan hati manusia memberi hidayah kepada manusia sepenting Kiai Aziz mulang sepenting Nyifarroha mulang urusan pancingan puteran tak pinter tak masalah gini bang Ki urusan pinter tak pinter afal tak masalah gini bang Ki kan takdir orang tak pada enggak gula pinter ceramah ke Aziz ngafal lagi Quran ke Jumaah pinter ceramah ke Zainuddin pinter ceramah belum tentu hafal Quran gini bang Ki sedangkan juga ke Aziz ceramah belum tentu hafal Quran belum tentu ceramah nyaman bener kula ceramah nyaman kan orang Quran tak apa sekali Dati bi Allah nang dunya ni kayatur sareng Gusti Allah yatur sareng Gusti wa ma utitum minal ilmi illa qalila yang saya berikan ilmu di dunia ini hanya sedikit betul saya tahu buat jajan tak kira tahu masak nasi tong kula oning ceramah laula tak kira tahu maka ya falaki tak elang tak bisa sebalik ke pinter jajan pinter masak tak kira tahu acara taning sareng Gusti alhamdulillah rabbil kula taning bi Allah mulang ke umat alhamdulillah
mantar barokah mantar oleh hidayah sing akitan kaulah bi abad tibi kaulah amin Allahumma amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi sepenting mulang, sepenting ngaji, sepenting alakoh, soki tak soki urus na Allah sing ngatur kehidupan kadin toh. Nahnu qasamna bainakum ma'isyatakum fil hayatid dunya. Dabun Gusti Allah, saya yang memutar roda kehidupan di dunia adalah urusan Allah subhanahu. Sengkok saya motor tunya dia bada saya miskin bada saya saya pandek bada saya tengki bada saya lempo bada saya keleng bada saya soki bada saya soki kapi sampai solo lakoh kini bangke ya rapat ang genteng becek aki kok nyorobaan bener ki Mekah soki kapi orang ayo tang genteng becek aki njok tak bisa kok soki ki nyorobaan Mekah nyareng Indonesia ay palakoh kini bangke ki bada si genteng bada se perot bada se bilu yatur sarang Gusti ratin kapi saya coba tak baju kena bangki gonteng kapi gini saya coba tak baju ya tuh saya coba nanti selera bu pandek teki bunal lempo celeng betoan mengitel ketel setengah burcak secetak kena bangki Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi odi itunya penikah iya tur sepenting ajar hafal tak hafal penyebabkan Allah sepenting mulang ngakulah hidayah tak hidayah penyebabkan Allah ke aziz penting mulang ke umat urusan manfaat tak manfaat urusan Allahumma sholli ala Muhammad. Tawakal yang terakhir pasrah akidah Gusti Allahumma sholli ala Muhammad. Kula maus ayat sekala innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Adapun orang-orang semaca kitab Allah maca Al-Qur nomor 2 wa aqamus shalah kula panjenengan jelasakan salat apa jeung bi Gusti Allah perintah apa saro apa laki bini saro apa tua ngoda saro apa beras kering saro apa banyak orang nikah pakai sehat tak apa jeng sehat tapi tak bada tada sapaan makelah adan deng mata makelah jaga keng ke mata make tak kering keng ring mah make tak gres keng kes maka kapan ladan sop badat ada sapaan masjid adan hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah adan mak pada bi adan fajur hayala jala hayala jala datang ke telah atau ngamangnya
atau ngebetoan atau ngampek datang si betoan datang berdua mengeh kayak tabu datang bertelo asiman rame ngocak si mengih ay jangan apa jangan nang karame raya teh mau ada datang sangat deh jong mai nara mana telo antara mah ya si dungo dan te dong ape nah si nyaman suara ada datang nah tidak main telo antara apa teh nah nak kita ke raya teh mau tak ting datang orang raya nyokong